kuthiwa amadoda kanathi ukuthi simbizela kula simbiza amadoda. Ubona njani usudlisiwe? Nama ngazi ngoba ngaze ngizwe. So umntwana wayekubuza ukuthi ma umfazi engakudlisa. Esitsho kimi ukuthi umfazi uma engadlisa mina ngenza njani. Ngamtshela ngathi amina yabhotsha baba wami. Baba wami Ngiyancube. Siyaphila thina. Hayi siyaphila. Abantu baphele. Abantu bancane. Wahamba wethu ngabumkhumbi. Hey ubaba wami ukhonale kwele umsebenzi man. Hey Umsebenzi. Usadinga le. Liteli sivakatshele siyiz mntana. Hayi. Sela sike sivakala. Uthathe isihlalo laphana Nkomo. Sike sizohlala lana. Siyabonga. Amadoda amadala. Thina yikho la sisebenzela khona. Hayi. Siyasebenza sibili. Hayi. Uyabonakala. Hlala ukhululeke Nkomo. Umuhle umsebenzi. Umsebenzi liyawubona. Umsebenzi siyabona la ngabona iphupho lami. Ngiyabonga. Ukuthi ucina ukhona lapha. Hayi. Siyabonga Nkomo. Iyaphila indoda. Hayi indoda iyancane Nkomo. Iyancane indoda njengoba uyibona. Iyona liya. Iyona liyana kuthi. Baba wami. Hayi, nguzwile Nkomo. Ake sihlale phezulu kodaba Nkomo. Yebo. Njengoba ngake ngakufonela lapha. Yebo baba. Khona nje into ezimbili ezintathu. Yebo. Emfisa ukuzazi. Ngobaba Ngobaba wami. Uyazi bekuzaba kuhle ngalomkhumbi ukhona. Umntwana. 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 Kade kuzaba kuhle ngalomntwana ukhona. Kodwa ke hayi noma engekho umsebenzi uyaqhubeka. Uyaqhubeka. Umsebenzi uyaqhubeka. Kambe uNkomo ngifisa nje ukwazi nje kancane. Ngingabangena odabeni. Mhlawumbe abanye abantu bamazi unguDuwit Nkomo, abanye bamazi ngubaba wami, abanye bazi abafana bakaMzilikazi. Bazi ngoSalemba. Bane namhlanje sikhuluma lo bani la? Laba namhlanje ukukhuluma ubaba wami. Ubaba wami. Namhlanje ukhuluma nobaba wami la. Alright. Izalwa ngaphi yabo baba wami? Indoda le baba kaMkhumbi. Engubaba wami izalwa endaweni yaseCholocho eSusumana. Uyabona umusuka khona lapha eCholocho njengoba seCholocho endaweni yesigameko. eCholocho endaweni yesigameko. Alright. Endaweni yabantu. Umusuka khona lapha udlula indawo kuthiwa kusemakwakweni koMbudi. Udlula isikolo lesabathi eCholocho hayi udlula iMagocha, udlule iHungu lapha kulomuzi kaNdoda labathi uNtabenkulu uGiveni. Kulomuzi khona lapho kuthiwa Ntabenkulu ubhaliwe Ntabenkulu. Udlule Tabataba somuzi. Tabataba somuzi nakho lapha koMazibisa la. Umufika koMazibisa ubamba short right. Alright. Udlula idamu leseSusumana uphakamisela abantu bani. Lokho senzele wena Nkomo. Uphakamisela abantu banjani? Senzele nokungabamba. Akulumi. Senzele wena. Umuntu okhuluma ngezandla. Alright. So ngathi lo winto lokusengulapho leli. Uyabona ngathi mase kulahlelele ngoba umuntu okhuluma la ngezandla. Uyabona? So sidlule sibabulisa abantu basezibunkululo lapha. Sifike eSusumana lapho indlela ezalwa khona. Yikho lapho uzalwa khona ubaba wami. Yebo. Kuzalwa khona abafana bakaMzilikazi. Yebo. Kuzalwa khona usaEmba. Yebo, kuzalwa khona uDuwit. So ngezindlela ukuthi vele abomazibisa primary labana isikolo sakho. Ngafunda khona iPrimary lapha koMazibisa from grade 1 up to grade 7. Okungezwa Chayeskhiwo. Uchayeskhiwo isivethi. Hayi sinzima. Lapho omunye umuntu angeke asichayisa nesingishayile nama ngisasazi. Ukuthi ngisiphinde futhi ngeke ngiphinde. Asaphindeke. Hayi. Alright, isn't it? Yes. Hayi ngiyakuzwisisa. Osecondary libabamba ngamanje ko. Ama-secondary ubekayanga. Hayi. Ambelase. Ayisithi sonke. Isagcina wasevini. Alright. Hayi le into yafika lapha koMavila lapha. Yafika impela. Yachaya koMavila from form 1 up to form 4. Alright. Ifunda lapha koMavila. Alright. Sesiqeda lapha la sesi dabula amahlathi. Sidabula amahlathi njengabanye kathi bona ababehambile babe ngobani. Babeboneni lathi sathi siyagijima siyadinga khona lokho. Wena. Ungawazi ufike bhuti. Namhlanje libuyile bheki. Lize. Ungawazi ufike bhuti. Angeke ufakaze nganganje thina siyakwazi.
namhlanje ukuyile ebhenki mntana. Ikhaya. Kuthiwa bank awuzoke. Ikhaya. Ikhaya. Yeah. Ungaze uhambe ufike ngaphi? Home sweet home. Home sweet home. Yeah. Ikhona la phela ngahamba esikolo. Yes. Kwesinye isikhathi sasifunda laphana kwaba nembongi. Yeah. Kuthiwa inkondlo. Yeah. Inkondlo lena isithi uyabona ngaze ngihambe. Ngihlale kunandini. Yeah. Ekuntofo. Yeah. Ngidla isibilibo. Yeah. Kuthiwa kudliwe yini? Ikhaya lami vele. Ngiyabonga Nkomo. Uyabona ukubuya kwenu livelela khona lemazweni. Yes. Lizofika lapha ku-IEZ. Yeah. Kuyathengisela ukuthi ikhaya linjani? Likhaya. So namhlanje Nkomo lapha lizodinga lapha phela thina siyasebenza Nkomo la. Ngiyabona kuyasetshenzwa iphupho lami. Lapha siyasebenza. Kuyasetshenzwa. Ingwalo ezingasoze zabona. Ngiyabonga. Into yakho ihlala ikhona. Yeah. Uyabona ungaze uhambe iminyaka. Hayi ubona umunye wakho afaka enye into wathi yabona kuthiwa igroup le ifana nechurch yako sa wayisi church yako bani church yako nakuhamba kwaza into kumele siphelile ingani yaphela nje ivuke kahle kube ngumlilo yikho ngabana kuthiwa ezingasozi zabo kunjalo ungaze uhambe nini yakuthiwa kukhona kunjalo baba wami njengoba namhlanje usivakatshele lapha Nkomo mhlawumbe phela bakhona ekhaya abasele ekhaya Nkosi yami abafisa ukuzwa uNkomo babingelela esidlangalaleni ayibingelela ithuba lakhona Nkomo ngiqale vele ngithi khona lapha komhlaba ezitolo komhlaba lo womgulubani lapha ngithi ayisalibonani bakithi ngigijime ngebhumani lapha ngale kwakwaya ngifike ngithi hayi esihlahleni sephani labadala bami lapha umdala uNdlovu ongisebhuku lo mdala wami lapha ukhumalo ongisebhuku nomdala odladla odlamini lo mdala wami lapha uSiziba nomdala wami uSibanda lapha Oria ngamkhohlwa kanjani kodwa baba kavumani usagivele hayi badala ngona mphakamisa izandla hayi abadala bami ke labo kuyabingelela ngiyababingelela hayi sagiveni khona ngapho eBhumane komhlaba hayi ngiyathemba ukuthi bazojabula phela abadala labo mabebona uNkomo ebabingelela ela kuma studios eIEZ hayi siyabonga Nkomo hayi baba wami mina kahle namhlanje engifisa ukukwazi kakhulu luhambo lwakho lomntwana hlangana ngapi lo mntwana abantu abaningi bahlala bebuza lo umbuzo manje kuswelakala isikhathi sokuthi ngibaphendule ngoba into yakho niyabinde kakhulu ukuthi ngibatshele ukuthi into leyi yasuka phiyakuphi ngoba lento yakhona njengoba inde kangaka uyayibona so kuyabe kuswelakala isikhathi manje isikhathi namhlanje ngisitholile ngokubona ngisithwele ngesandla ukhamba la isikhathi sithwele silawulwa yimi namhlanje alright ubaba wami sahlangana kanje mina naye mina ngithi umntwana mina ngibiza ubaba wami akuvuma ukuthi ngithi umntwana le ubaba wami mina kimi ngithi baba wami bona bana yini umntwana kimi so mina mase ngithi umntwana ebantwini yabona ngiyathelela bese ngigejile so lapha ubaba wami sihlangana njani mina umuntu onokucula okay so ikhona ingoma engangike ngayicula ethi Jerusalem ikhaya lami so ubaba wami uthi yena ufuna ukwenza into okona befast kwenza ukuthi abantu bayalahlekela idatha ubaba wami sasesihlangana khona abantu kunomuntu owayehlala ethanda ukungifaka kubani ku status ukuthi ama status okwesikhiwo ngiyabona ngoma WhatsApp undodana ehlala embona futhi naku Facebook naku TikTok lapha sasahlangana ku TikTok kwenye live so mina umuntu onjani owayesithi lapha kuma live ku TikTok ngavele uvuswe inkulumo mina ngidonselela iside ngiyi1 vele ngoba lapha kwakhulunywa ngento ezifana nani nesikolo nangento ezifana nama romance lo uyabona so mina yiko lapha kwaphuma khona igama lela kade ukhuluma ngalo sithi izintiti alright yabo le ndaba ziyazani zothando lezi nayi bengiphuma ngibe ngedwa so eceleni uma kusenzwe debate kuthiwa debate so wazobambonela khona abantu ndodana nasaqala ukuthi njani sihlangane mina ngasuka ke ngabuye eRambeki safika sahlangana eRambeki ngiyacabanga kakhulu sihlangana eTaxi rank yena laye ubaba wami ngwelizweni ngonapha eCholocho anti indoda lapha kuthiwa ngala eChefunye eCholocho eChefunye ezitolo khona phana umuse eChefunye ezitolo khona phana ungafika umemeze khona phana uthi Nkopi
uyasabela wena ingayibona chef udlula lapha embambe emono usiyabona chef ngezitolo kunapha ungabona lapha alright saqala ukusiyahlangana ke ngagada mina umchova ngayiRandburg lapha eRandburg okulapho vele isigameko esenzakala khona okwenzakala khona isigameko lapha esishutela khona sahlangana ke lapha nomkhombisa chaya video mhla siqala vele ukuhlangana mfisa ukwazi i-first video yenu first video la yenzayo mhlawumbe iyalihambisayo laze lafika kuhle ebantwini laze labona ukuthi hayi into yene liyenzayo abantu bayithanda ikhona ni video enjalo nkomo ivideo lana kule video ezayishaya esithi izintiti okay mina ngibuza ngaleso sikhiwa esasikhulunywa esikolo isikhiwa lesi sasikhulunywa kakhulu esikolo ngama-teacher bethi izintiti so mina bona igama lelithi izintiti ngangalazi ukuthi lichaza ukuthini yabo so sasisitayini nondoda ukuthi ngike ngibuze ebantwini manje into ehlala enhlupha lapha kule gama elithi izintiti angilazi ukuthi lithini enye video futhi esayenzayo futhi lelelanga uma ngakhuluma saphambanisana khona enye video esayenzayo mina sithi engibuza yena sithi wena umuntu ongifazi uma engakudlisa uzayenza njani alright ngoba abafazi anti kuthiwa abadlisa mina kangikwazi kuthiwa abafazi bayadlisa ubona njani ukuthi usudlisiwe nami ngazi ngoba ngaze ngidliswa so umntwana wayekubuza ukuthi ma umfazi engakudlisa esitsho kimi ukuthi umfazi uma engadlisa mina ngenza njani ngamtshela ngathi amina yabhotsha baba wami kudlise kona ngiyabhotsha phezu kombhede angithole mbotshile embhedeni ngifake konke la maphampasi anti sefuna ungeza umntana wakhe alright yabe sefuna ukwenza umntana wakhe phela umuntu ukwenza alright ukuthi bese lokho kulawula ukuthi hayi kungathiwa jumpuni ukuze ukuthi how high so uyathola vele wenzele khona uyathola vele ngenzele khona phezu kombhede futhi eniqeda bomuke nesihlalela ngaya so kumele yena kulandele phela kunaso kumuke wena senza njani yey madoda uyazi ngake ngathi ngihamba lapha ku TikTok nkomo nami ngidinga khona okwengalakho uyazi ngahlangana lenye inkulumo eyandihlekisayo yebo angazi kumbe nisazokukhumbula kahle kodwa kwakungumntwana yebo baba wami no baba wami kuthiwa khona inkulumo le yayisithi inkulumo ukuthi kuthiwa umama bona why behlala becomplaina besithi abantu bangani baba kuthiwa bahamba 2 minutes lapha ugcina sokuthiwa abantu bani kabayidinga lokhu likubiza lithi yini imbiza hayi so umntwana wayengani uthi kuthiwa umama labo kumele bethathe into zani hayi lapha sasikhuluma ngani baba wami kunokuthi uthola ukuthi omama bethi uzomama bethi hayi mina indoda kayisuthi nyabe sizwa amanye amadoda ekhuluma vele amadoda amaningi sitakaze nami sithi hayi mina angisuthisa njani nanje so manje thina singumuntu lana ukuthi vele masisenze i-content kuthi hayi content ngale content i-content ngiyazele kuya esikolo phela ngayo RME kwakuyi-content i-content yakho nene kuthiwa ngale so thina okwethi lapha siba-based kakhulu entweni eziyamaqiniso sungathola sikhuluma into lapha ngicabanga ukuthi mhlawumbe thina sasikhuluma into esingayaziyo reality show hayi thina vele iphepha esabe silidubula eleqiniso elethi iphepha bayaselamanga ungasiyazi ukutshela into enje sakutshela ukuthi hayi umuntu onje ufuna ukuthi sikuhlanzela sakwazi ukuhlanzela umuntu wayenza into enje uyayibona into yakhona so ubaba wami wathi lapha wathi no ashiya ivideo le sike sizwe ngoba obhuti bethu bakhala kakhulu bakhala le indaba zothando lezi kuthiwa abafiki kahle omama lapha bethi hayi no omama bethi hayi ngavelelana kangisuthisi kulethana ngavela kangisuthisi mina khuluma umama engodini baba yabona sathi no nto vele into la sike sikhulume manje obhuti bethu bakhala kakhulu manje sinamadoda asontayo sihamba nesizifuthweni lana nekuphi nakuphi sasizwa amadoda lapha nezifuthweni kwabahlangana namadoda wodwa inkulumo zayo ziphuma lapha sathi anomama la ngcono sibaqonde satsheni bo mama lana abantu ethatha imbiza manje nathi izimbiza uhlangana 50-50 omama baba nathi imbiza kungahlala ukuthi amadoda kanathi othi izimbiza la kulazi imbiza amadoda ngoba uzahamba wethu egangeni le yena esidlalele umntwana umuntu wonke kuye eqeda apha kutshela indaba ezingaka uyabona uyabona nalani into nxa uzekutshela ukuthi kafika kahle ku o'clock lapha namdala
la uyabingani yakwehlisa kwehlisa isithunzi uma uyindoda yibona le nto ayikufaka ayikugqokisa ithayi ngeke vele usaba nebhesi lapha loba la ukhuluma hayi kuyabe sokusala anti ikompela uthola ukuthi njani uthola ukuthi lapha usulandela umfazi vele ukuthi angisakhe isikhiye lapha engathi so wona uduma usiyale engathi so uyathi engapress siyaphambili bakuthola usima amadolo usenze nje maya kunjele lapha baba wami yenzelwa ngaphi ke le content le i-content nalana sitshayela eGoli indawo kuthiwa kuseRandburg ikhona indawo lapho esinokushutela khona lapha njalo khona omunye umalume engeke mqambe igama onokusibhalela lezi zinto ngoba igama lakhe kuthiwa unknown igama la thina simbiza ngomalume bamazi vele bona phana eRandburg TV umalume wakho uthanda izibuko nje ugqoka amakokorosi nje yonke into umalume wakho so umalume wakho unknown nguye omunye umuntu onokusibhalela yesibhalela ama-topic ethi nomadoda namhlanje ngicela ngike ngikhulume ngento kwesinye isikhathi asibrief ukuthi no into leyo kumele iqala ngikhuluma kanje uyabona umunye umuntu onokusibhalela i-content nathi thina wethu ama-content ayabhalwa okunye kusuka kubhaliwe okunye kusuka kubhaliwe phansi so sakungathi siya-acta lapha silandela into zabona ukuthi lapha amadoda kuthiwe wena uthi la kuthi hayi asikho lokho ovuka ngkhona ukuthi hawu ungavuka khona sokumele ukuthi kukhulunywe aziqinisa ukukhuluma nenhlamba hayi ngiyakuzwa baba wami uyazi ukuthi yina nje nginokubona lezi insuku laphana ku-Facebook ikakhulu abantu abangale phetsheya kaNkulunkulu eGoli abantu abaningi laphana Nkomo ngiyabona mani yazi bayasebenza lapha ku-Facebook TikTok njani kanti laphana Nkomo kukhona yini okuncane okubuyayo mani etafuleni ekucineni khona yini indlela eyenza ukuthi mhlawumbe into yeni icine lani lethi inzuzo okungani badalwana hayi mina eqinisweni hayi lapha nabufakazi ngoba mina angikaze ngabhadala iTikTok angikaze ngabhadala iFacebook so angeke ngiyikhulume ngithi kukhona inzuzo mina ngingakaze ngiyithole mina ngedwa angikaze ngiyithole so angeke ngifakaze into engayaziyo mina ngikaze ngiyithole inzuzo lapha so kulaba bathi bona kunenzuzo wanubufakazi ngoba ngithi bona babe kutholile kumbe mina mhlambe umuntu nami ongafundanga ukuthi kume khona lapho kumele ukuthi ngenze khona into zakho ngoba isikolo baba wami bawe isikolo lezi English khona phansi isikolo alright kuyahamba uhambe kufuna iEnglish ufune lesilungu khona baba alright uthola ukuthi lapha subhajisa lapha uNkomo sefike wacichela la hayi Nkomo ngicabanga ukuthi njengoba sisenza lento esiyenza njengamhlanje nami ngizoze ngigcine la uma studios ze-ICZ ngizoyiphasalalisa ngihambise phandle ukhona mhlawumbe ozobona inkulumo le athi phela ubaba wami uyathandwa lapha nokubona mangihamba lawe nje uthola wonke umuntu baba wami ukhona oyedwa ozohawukela athi hayi baba wami ake ngithathe la mhlawumbe yena ubalile uyazazi lezi izinto akathatha ubaba wami lo mntwana abayenzise seneso sikhiwa kugcine kubuyana inzuzo hayi khona lokho ungathokozisa lokho ngoba baba wami nginokubona uyakwazi ukuthi kambe akunjele ukuthi mhlawumbe unjalo lawe abantwana bakhona ekhaya uyabona abantu beloke bekubona lapha ku TikTok usenza lezani izinto umama la ekhaya uyabe expect ukuthi uba bebuye ethwele yini izinto checkers ungenandlini kuthiwa ungenandlini ngokuthi ufike nje uqhuba amakhala abantu omama bakuqhuba amakhala ubulongo useqayeqa lapha ku TikTok so kumele ukuthi uzageza ngani ngoba uqhuba amakhala uzageza ngamakhala so yebo kuyadingeka wona lokho okhuluma baba wami yebo akunjele manje baba wami ngoba lisenza umsebenzi lo omuhle kangaka liwenzayo bathina abantu hayi abantu thina ayikho bathina abantu hayi mina abantu ngabe ngabaqambela amanga sibili ngayezwa ukuthi ngikhuluma kabi ngabantu angaze mina ngithi lapho esenze khona into enhlane nenhlamba kuma comment section besithethisa thina abantu hayi ungathola umuntu esithethisa naye kuumuntu odlalayo phela bakhona abantu abakwazi ukudlala ngenhlamba uyakwazi
wena usukuthatha serious ukuthi mhlawumbe umuntu lana uyakulokhuza but inhlamba vele siyakwazana kodwa mina asuka ngiunderstand ukuthi hayi no lo muntu lo indlela okhuluma ngakhona ufana nokuthi umuntu ethi ngamalema phela ukuthi ngamalema phela inhlamba leya uyakwazi ngalokho kodwa bakhona abantu abafika becomment njalo kodwa ubona ukuthi umuntu lo into le oyikhulumayo kakhuluma ngokuthi uyabe lithethisa ukuthi uyalwa lapha hayi la usenjabulweni ngoba la uyabe vele lilema. Alright, so ngezindlela baba wami uthi wena abantu bayajabulela icontent yenu. Yes, hayi mina ngifuna ukuqamba amanga. Ankaze ngahlangana necomment lapho sithethiswa khona thina. Njengoba abanye yake ngibona ama videos abanye abantu besenza ama videos thola abantu befika bebebiza inkalakatha zezinhlambe ezingaka. Mina kithi angaze. Njalo futhi nomuntu uyabe sithethisa mhlawumbe ngabe kumuntu uyabe engasizwa isindebele. Kodwa umuntu osizwa isindebele angeke thina fika sithethisa ngoba sikazi sathethisa umuntu thina. Kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe ngelilanga ngibone ubaba wami lo mntwana mhlawumbe besenza mhlawumbe ifilimu kumbe it's just a short drama or something nje elokulingisa phakathi ngesikhiwo esithi thina iacting kukhona yini inhlelo ezinjalo engazithola ngizithola mhlawumbe ngizibona ko YouTube, Facebook, TikTok ngaphi isifiso sikhona baba wami siyafisa ukuthi sikwenze lokho manje futhi okunye into okuba kube inkinga yini ukuthi ngokusebenza nanokusebenza le ndoda esebenzela kude lami yami ngikwezami uyabona so nokuhlangana kwakhona kusuka thina vele ungathola sihlangene sifika sihlangene vele silento esikwazi ukuthi la kulento esifuna ukuyenza futhi lento esifuna ukuyenza sakwazi ukuthi sifike thina sishaya ama videos emaningi ngosuku olodwa wena uyibona ivideo le ihamba uzitshela ukuthi mhlawumbe abantu laba shoota every day or nini nayi thina masifika vele senza umsebenzi suka silande wona umsebenzi sifika sishaya ama videos lana mhlawumbe nanoma singashaya be u10 sikwazi ukuthi omunye uyathatha u5 omunye uthatha u5 uyaposta yonke into so isimo sani sesikhathi siyakufisa lokho ukuthi sikwenze kakhulu futhi manje CIEZ inkomo yebo uma singathi thina mhlawumbe siyalinikeza ithuba lokuthi ngoba uyabona phela khona into zokwenza into zakhona sithi siyalinika ithuba lokuthi yeah namba bekusetshenzwe lingathatha ithuba njalo hayi ngutshela ukuthi kungagijima umhlaba wami ungathola abantu emhlabeni la bechaya itoyitoyi baba wami kuchawa itoyitoyi begijima abantu ngoba into esiyabe sizayihwatsha lapha yabe inzima ayena Nyamthemba ubaba wami ayikhohle phela ubaba wami ngendlela esazana ngakhona so esazana ngakhona so hayi ngakutshela kuyazokwetshona ilanga uphumele nyakusasa la ngendlela esiphila ngakhona thina indlela esiphilayo sesingathola siphile enye indlela ukuthi uyathi abantu laba bazana kudala uromantu laba vele kumbe njani kanti hayi mina la ndoda lana uma ingadlanga iyakwanisa ukungithinta indoda ndlanga mina uma ngadlanga akwanisa ukungithinta indoda ndlanga ndlambile uyabona akwazi ukuthi ayenze imizamo nami uma kuthi kunjalo ekwazi ukuthi kadlanga uyakwanisa ukungithinta indoda awunanto enje ngicela into enje ngimnike something uyabo indlela esiphila ngayo awumayindi ukuthi uthole emlingwane la engigqokile ubaba wami egqokile siphila njalo thina hayi ngiyakuzwa yeah baba wami awuntsheleke la lina li brand kababa wami lo mkhumbi yebo anito yini lela iqala lingathi liyadlala yes kodwa yahamba yakhula yeah abantu bayithanda yes mhlawumbe in the next 5 years lisibona lingathi lina ngento yena le into le baba wami uyabona ubuza umbuzo lo mbuzo lo ngoba futhi ubuzela isindebele isindebele yasizwa njalo impendulo ngiyidinga ukubaya uyithola uyabona into le mina ngendlela engiyibona ngakhona so ngizibona sengathi into yethu le inhle kakhulu enihle kangaka ngoba mina nokubona mina ngahamba ezindaweni isikhathi ngingathi ngisuka khona la ngathi ngena lapha eMakrosa kuthiwa kuse business center kunomfana sasimdinga lapha ngangena kwenye indawo ngena kwenye indawo ngahlangana nomuntu elisotsha alright isotsha ungabona ebumnyameni uyabona ukuthi mnyama njani ubone emnyameni usakubanjwa lisotsha lithi ayona ndoda ngiyakwazi wena ungazela ngapi baba wami
ngoba ngingawagqoka ngizesothe phela abasothe abahlonitshwa lapha nabapolisi so ngambona nawe wayegqoke ezakhe ngase ngithi ungazelaphi baba wami wathi hayi no nikwazela endaweni ethile so esitsho khona ukuthi hayi ngiyakwazi ngibaba wami wena so yabo hayi ngabona ukuthi hayi into le phambili kakhulu into yenzayo iya inspire abantu yes kunomunye umuntu impilo yakhe ihamba itshintshe ngestories zakho zeziyana ezincane ozenzayo khona wena unjalo ngibaba wami uhamba lapha usuyi-inspiration komunye umuntu uyabona so ngaleyo ndlela whatever you are doing kumele phela kukhule bo that's why ungizwile ngisithi kambe wena ubona ngathi in the next 5 years liyabe lingaphi lo mkhumbi asabe sikude kakhulu angithi mhlawumbe kunezinye inhlelo ongafisa nje ukungitshela zona eliphezulu kwaso lapho ngathi induku isemqhubeni ngoba abantu ngabathatha ubatshele ukuthi hayi thina sifisa lokho nalokho basuka bona into lana beyisebenzise bona phambi kwakho yabo ugcine wena usungasakwenzanga kuthiwe ukuthi into lana yakhulunywa ngubani ikhulume sithi yagcina sisenzwa sibone isenzwa ngomunye umuntu kusasa uma usukhuluma khona lokho ukuthi hayi into le ngayikhulu ngani ivele ngikhuluma into yenza wasusehluleka kuphi emandleni yabo uyithole sikhona wena yabe ngasengeyakho vele ngofakazi bakho uzathi kuthathaphi uzathi wakhuluma ukhuluma lo bani kuleli ibizo lapha ngingalizwa likhuluma malume elithi inspiration uyathola ukuthi omunye umuntu kunapha unjani ukhona ofana nami ongazwanga ukuthi ibizo lelana lichaza ukuthi lingesintu kumbe yaphambanisa manje lapho nkomo usufuna lichazise ngiyacela ukuthi uchazele abanye abantu ukhona umuntu phela omunye ungakuzwayo ukuthi abanye abantu bazitshela umuntu nami ngafundanga umuntu ezintathu ufundile kanti mina ngufihli lokho mina ngifundanga baba wami so ibizo lelathi inspiration mina ngilazi ukuthi lichaza ukuthi ngiyacela